08. Ay, four three. Nine eight. Depensa. Shooter yan, shooter. Pogi nyo aray. Grabe. Wala ko masabi. Tatakla sa akin. Hindi na bagay. Kala ka lang sa akin. Yo, what's up mga kawaray, no? So, andito tayo ngayon sa Fairview Phase 8, Phase 8 daw ito dito. Bali may dumayo tayo ng game dito, 4v4. So, andito na kami sa gate at hindi kami pinapapasok ng garden. Uto-uto ka eh. Kasundo tayo sa kalaban namin. Yung mga kasama natin. Alright, dyan lang kayo mga kawaray. Hintayin nyo lang yung laban namin. Alright. Ha? Mga basit pala klaro. Varsity yan. Three two. Oh, lol. Four three. Turbol.
Layo ka. All four, all four. All. Six five. All five lang, all five. Kaya mapasan ni Mungsa. All six. Seven six. All seven. Eight seven. Nine eight. 9-8. Zero 8 ay 09. All zero. One zero. Two zero.
2-1, 2-1. Pull. Sayang yung bola. All. All 2. Parang susi air, patid lang ako. Shoutout kay RR. Yun, no? Student. Pensa. Depensa, shooter yan, shooter. 4-2, 4-2. Bisa mo yun, Mar. Shooter yun. Galaw lang, Mongs. Last 2. Last 3. Last 3. Last 4. Last 5. Ganito mga player natin dito sa kapera. Ay! 1-0. Pensa. Patay ka.
2-1, 2-1. All, all. Halika nina. 3-2, 3-2. Galaw, galaw. Gigil na gigil. Tutok. Three two, 3-2. All three, all three. All three lang, all three. Four three. Five three. 5-4. Six four. Di makalayo. Seven five. Eight five. 8-5. Eight six.
8 chicks, 8 chicks. Nine chicks. Zero six. 06, 06. One six, 16. One seven. Two seven, 27. Three, 37. Lapit, shooter yun. 3-8. Shooter yun, Mar. Layo na, layo. Sige na, gitna na lang para hindi ano. Tatagal lang yan. Layo-layo kasi. Dikit masyado, dikit-dikit. Three nine. Galaw mong. Lapit. Nice. 49. Pensa. Lapit ako mo. Lapit. For one. Hindi na naka-score ah. Five one.
Last. Pensa. Nice. So guys, no? So decision, may game pa. Talo kami nung una. Pero yung pangalawang laro, panalo kami. So mas malaki yung posta nung pangalawa. Kaya sa pangatlong laro, kailangan galingan natin. Alright.